heni ai pia mo ana fifita foto tupou ko fifine ako lao fokeni no silani pia ko sea ia o patoa no usila ko konga hono fatongia ko no whakamama o halafononga ko ia o demokalati ki he kautui a patoa i no usilani ba pe fokia ni pe o nau manako i he tafaaki ko ia o politiki ana malomo e tamau ai pongpongini. Malai tau mai pongpongini se tita. Anak i he tuu ko ia i he taimini o ku ke tui o ku pureanga whakademokalati a Tonga pe i kai. Ua ki ai pe o ku kei pureanga whakatui whakonisitutone pe a Tonga pe a o ku ke tui nai na e hoko ai monomono ko ia ki e tau konisitutone i he wafe hongo fulu ko i si tepu ia ki he whakademokalati ange a Tonga pe o ku ke kau i he whakakau kau koe ni ihina nau tohi mai koe ka tiau he pongpongi ni I mean i he weekend ni o ku toi holo mui a ke tau tolu ia a stepo e ua tolu ki mui pia me he demokalati. Ana? Ia malapito se tita pa kukole piki hufanga he ngahi tala whakatapu. Ka kato i whanua pa mo lotu o ku o atu pa me hinga lua peka a tā mama oku ke tali ai ngahi whehu i koe ni tuku mai. Pia o kou te utale pe se tita whehu Iraki mo e wā o hoko hoko i whai pe. Ai whehu i koe ni koe i he whehu Iraki pe. O pehe pe o ku whakatemo kālati nai a Tonga, whakatemo la kālati angi, pe o ku kei pule anga whakatui pe. Koe kutari koe ki ai se tita o ku tau kei ihe pule anga whakatui ka kato au pito. Aia koe whakau koe o constitutional monarchy, ko ku uhinga kei se tita he koe me aia tohi e tau konisitutone. O ku tohi e tau konisitutone, ko Tonga koe pureanga whakatui, koe constitutional monarchy, ko tau whanua, pia koe uhinga o kou pehe ai, o ku tau kei pureanga tui, pia o ku tau te eki ke tau whakatemo kālati, ki tau tō. Aia koe whehu i hoko koe na ke o mai, pe o kou tui ta tau, pia moe kakai koe ne o kunau pehe, o ku tau holomui ake tau tolo e stepo e ua, pe tolu ki mui me te mkalati, ai monomono koe na e whai ki he tau konisitutone i he wāwhi hongo fulu. E se tita o koutui ta tau au pia moe kakai koe ni. Ka kou whakaampe ke tuku ange ki he tawha aki e te mkalati, ka tau sio ange pe ki he fo inga unu me he wāwhi hongo fulu, pia moe whaonga koe oe whakalele koe oe whonua i he wāwhi mahi wau whai ai ki mui. Koe monomono koe na i whai he wāwhi hongo fulu, i he eku whakatonu lea a aku o whakatatau ki konisitutone mo yanga no monomono. Oku toi kovi angea pe oku tau te holomui ake e tau tolu, a e stepu e ua pe tolu, pia mei he fo i whaunga motu a koe, mei he wāwhi mahi wau whai ai ki mui. Aia he kai lewa ke tau hanga te tau fua lewa pia mei ai, ko te mokalati, o te gai ke hane vai vai ua ana ke hu mai. Ko tā noga ke holomui te tau tala noa tau tolu, he whaunga motu a, pia moe monomono na e whai he wāwhi hongo fulu ki he whanua. Aia e se tita teu pehe e au i he eku whakatonu lea koa a kua whakatatau ki he liliu, pe koe monomono na e whai ki he konisitutone i he wāwhi hongo fulu. Oku toi kovi ange ia, pe oku toi omi e ia ata oku mama o au pito ia, me he whakakau ke ofi mai te mokalati ke uhinga koe na e whai hono momoi he wāwhi hongo fulu, na te eki ai pe ke hoko ia o pehe. Koe whakakau koe ki he monomono, o kunehanga eia o awe ki tau tolu ke tau toe mama o ange ki tau tolu, me he fo i whaunga motua o e konisitutone na atau iai ki mua. Ai koe kutui akse tita o kutui ta tau au pia moe kakai koe ni. O te gai ke tau whatemu kālati, pia o tau holo mui ki mui, a ke stepu e ua tolu na moe whāmoe ni ma o tau osia o tau tau kia. Koe pe maloti ta koe tāria ke whiu iluaki. E ana, o ko ke hanga e ko ia o mai e ngahi whakakau ko eni,
oku te kiai ke u whanongo ki hataha oku nehanga o mai ai whakakaukau koe no ki tala noa mai ki ai. He ko uhi ko ki tau tolu ko toa pe ko ki mau tolu ko toa koe ni o ki kai ke mau wako lao pe o ki kai ke mau ilo angahi tuunga koe ia na e whai ake monomono koe ia i he uafe hongo fulu. Oku mau kohu pe oku tau osi i he pureanga whakatemo kalati. Ka ke hanga mua o mai ange ho uhinga oku ke pehe ai koe monomono koe ia i he wafe hongo fulu oku ikai. Ke to mange ha uhinga ke ai ana ko uhi ke toi whakamahino mai ka te mautolu. Koe foi monomono koe nei whakahoko i he wafe hongo fulu. Koe hana uhinga o ke pehe ai oku tau toi mamma o ange ki tau tolu pa me he te mokalati. Malo apito se tita. Koe na tau whakau foki tau tolu koe foi momoi koe na e whai he tuinima. Na ane momoi mai hono ma whai wha politikale. Ma ai kakai. Ai aku whiri he kakai ai honau kau whafofonga ki loto. Pea e whiri me ai e pale mia pea moe minister. Kau minister koe o kabineti. Sa e taimi tatau se tita na e whai e momoi he nima to matau. Kai whai e liliu lao he nima to hema. Koe foi liliu ko ia na ane au e ia ai ma whai ko toa pe na e nofo i he pure anga o awe ke wheituke. E se tita koe veliu hawha ahinga mea, koe awe hano taitolo pe a mui e kualati koe oi mea ko ia ke na alu whakataha. Kai lawa ke mao hono veliu. Koe whakakau koe o fo i liliu koe ni mo ngahi mono koe ni oi waafi hango fulu. Na ane to'o e ia ma whai ko toa pe, na e tonu ke whaka inasi aki. Ai fo i momoi koe na e whai he ne awhio he waafi hango fulu. O to'o ia awe ia tuku ki he tawha aki e taha. Ai na me awe ko toa ia anta ia ki he whakataha tokoni. Pe koe pe nolo ko o whai kai tala noa. Kono awe koe ki ai, o ma whai lewa pe nolo pa mene a whio hange koe mono koe na e whai koe ki konisitutone. Kai tu uhe ai pale mia ia pa mo kau minista po na pure anga. O koe kia hana ma whai na to te whatata ken se tita. Koe awe koe o atensen niale, o anta koe ki whakataha tokoni. Koe fo ililiu e na e whai he waafi hongo fulu. Pa koe ililiu koe waafi hongo fulu, koe appoint ko pau ke whai ia e ha koe ni. E he tu i pa mo whataha tokoni. A koe kuptol taha e ia. Whai fo i appointer koe ia e whai he tu i. Koe section 1 ni koe oi kupu koe ni. Onge tala mai ia, koe whakahino lao ia ai pure anga. Pahina lao ia kabineti pa mo pure anga. Ka koe fo i mawhai koe kono tuku hifo, pia mohono hoko ate ngāwe a tensenare, o whai ia he penolo. Ai ale bak mahino mai, o koe kia ha mawhai ia e pure anga, ke nau tuku ki tua, pe te nau loto ke ome wha ngāwe. Koe fo i mawhai ia koe ia ku nofo ia i he penolo, pe koe privy council, ai o ia ia ene afio. Ai koe fo i mea ka o ku whakafofonga ia e ene afio. E nau tolu, koe mawhai au ene afio, o awe atu ki ai o tuku ki ai pia moe atensene a leia. Koe whakaukau ene taha se tita, ki he whamau anga. O ku awe kotoa atu moe ai a tuku ki he. Kai ke tūtau a taina ia. Ai koe anga koe e kusio koe ki he fo i mono lao koe ni, na ane to'o e ia momona, pe na ane to'o ia mawhai. O whakalele pure anga, na e tonu koe ke ihe anga ia awe tuku ia ke whataha tokoni. Aia koe mawhai au ene awhio. O awe a tuku kotoa ki ai. Hange koe whataha tokoni se tita. Ki mui he wafe hongo fulu. Na e whataha tokoni na ia e kau minista, na ia e palemia. Pea na nau i loto ai pea mo ene awhio. Pea ihe konisitutone moto au tala noa ai, koe wheitu uia oku i ai palemia, kau minista, pea mo ene awhio, pea koe wheitu oku nau hangali poti ki ai ngahi ngau e pot ngau e takta. Pea pao ia hangau e tō no.
Ko pale ke whakafoke minister kihe pale alea whai hana impeachment. O ka pau tono no ine ngawe kihe potu ngawe. Koe monomono koe wafi hongo fulu. Whakahu atu e mo moi mai he ne afio aki hono lima to o matau ai mawhai o pehe koe mawhai ki om ki he kakai. Kai monomono e lao ia o tuku kotoa ai pale mia e me kau minister ki tua pia me he Privy Council. Ma tau whakau atu ai koe haa kua wai ka kuonga pehe pia tau o mai mahino e o mai ai mawhai ke te tau kakai pe koe awe ki he pule anga ke whakalele whonua pia tuku na toria ki tua me Privy Council. Pe koe whataha toko ni. Ai koe tau seat koe ki ai se tita o ku hange ia o sto o pe ai foi mawhai a ko tuku ki he pia whiri pe e ane a fio ia ai kakai ko o mo koe ke ano whinangalo ke na o mai hoko koe kau whalei. Ai alewa koe ke toi nofo whakakau ia e whakataha toko ni ko hawhei tuu ke whetau laki anga kea ene a fio pia moe pare mia e whonua pia moe ne kau minister o nau tala noa ai koe hae me a kuhoko ke whonua. O ato e ripoti ke a fio e ne a fio koe hae me a kuhoko he pure anga. Ka koe tuu koe taimini o gai ke te aha me a pehe ia. Hange koe e ku whakakau ki ai kua tāpune matapā koe pia ri aki mai ki tau tolu ke ta whaakoe ke tau mai pe tau tolu whai tau ngā wehe. Kai ke aha fo i pe tau laki anga ia. O kakai ai o whakarere pure anga pia mo ene afio. Koe mea ko pehea se tita koe mono koe nai whai he wafi hongo fulu o koe kai koe mono nai tau mo whi unga o whakatatau ke he mea ko tau whakau ki ai ko whakatemo ka lati e whonua. O hange koe momoe nai whai. Ko uhinga, he nai momoe ia he ne a fio he nima to matau. Ka koe whai koe liliu lao, pe koe mono lao koe he wafi hongo fulu. Na ane to o kotoa eia pe na ne au kotoa eia ai whakakau koe o mawhai o tuku iki he. Te whakatātā pense tita ki ha fume alele o kui kai ka no misini pe a halapa moe vai. Aia koe foi fohe o kutu pe ai. Pe o ku hange koe o ku heka ki ai pale mia pe mo ne ka minister pe mo ai koe political executive. O whaautu ma pe koe misini mo lolo mo pensini mo mea ka to o ku puke he feitu ke he. Aia koe anga koe whakakau ke ai o ku pehe to pe e ku whakakau atu ki he mea ko hoko he taimini he sisteme fonua. Pe ko uhinga o ku pehe ai o ko tu tatawa pa mo kakai koe mono koe na hako ki e tau a konisitutone i he wafi hongo fulu o ku ne toi ave ki tau tolo mama oangi pe me he mea koe na e tonu ki tau i ai. Mama oangi pe me he whaunga motu a fuolo ange pe kai ke ngatai mahino opito pe i ai o ku tau mama opito pe tau tolo pe me he whakatemo ka lati ko tau whakau ko tau osia au ki ai. Pepe malo. Aia ana ko whamalo atu i he tawhaka i ho whakamala ala mai e tawhaki ko ia. Koe whoaki koe ni mono i he wafe hongo fulu a hono momoi mai ai mawhai ko ia ke he whiri e he whare area a hono palemia pe a whiri e he palemia a hono a ene kau minister. O ke pehe o ke ikai kau ai fo i konga ko ia i he fo i liliu whakatemo kalati pe ko hatau whakatemo kalati ana ka ke pehe fo koe nai o te ki ai ke tau ka mata tau tolo he temo kalati. Malo apito se tita. Hange pe o tala noa koe ane nai koe fo i mawhai koe nai o mai o ku hange pe o ku male i mai pe ki tau tolu ke. Koe tuku mai pe sai o ato e pare mia pa mo minister ke mo fili. Ka e whaasinga e hose tita kua pau ke whakafoki mai a ke ne a fio. Ke ne appoint ki nau tolu, ke nau hoko koe pare mia pe nau hoko koe kau minister. Aia koe whakakau koe oe foi tiliu koe ia. O atu pe ke mo fili. Ka koe mea kotoa pe e whakaoske ne a fio. Kua pau ke ne appoint e ia ke hoko e koe minister pe hoko whamooni ki ai ke mo hoko koe kau minister
pe te mohoko koe pale mia. Aia o te ki ai ke tau ma e tau tole fo i mawhai ko ia ke tau hanga peo appoint pe he whare whau lao pe koe palamini ha pale mia o ikai ke toi kau ki ai a ene awhio. He anga koe e whakau kau. Koe mea kotoa pe ia po pau ke whakafoki e ke ene awhio. O whakatatau ke konisitutone oi whonua. Aia koe konisitutone koe oi whonua aia o kune os hanga pe ia tuku mai ai mawhai o ene awhio. Kune os tuku mai pe ai mawhai o ene awhio o ku ta e whakangata ngata. Ko hinga o ku absolute mea kotoa pe ia. O ku toki asi mai he taiminia ai ngahi whakakau kau ko hono tāna ke mawhai o abo tuku ke tawha aki o tuku e ki he. Aia hange koe ni. Os mahina pito peso o ti aia. O ku he ene awhio. Fefe policy. O mai mo komisiona polisi o tuku hake moia ki ta whaaki ki whata toko ni. Ai ka whata toko ni ko ene awhio pea. To iai pe mo mawhai ko ia. To atu pa mo whamau anga. O tuku atu moia ki pe nolo ko ene awhio pe moia. To o atu pe mo attention ale o to tuku atu pe moia ki ai. Ko mawhai pe moia ene awhio. Ka toa ai ngahi mawhai ko ni o anta ka toa ia ki ene awhio. Koe tu koe ai pale mia pa mo minsta hange koe mea koe na. Koe mea pe tau whai koe fo i whiri ata pe. Ai pale mia pa mo ni kau minsta. Koe appoint koe ke nau hoko koe kau minsta pe pale mia koe mea ai a ene awhio. Ko tu iwe se tita ko taria tu ho whehu I he ta whako ia. Malo apito e ana o talele mai ai whehu ko ia. Ka koe hanai ai ngahi monomono ki he konisitutone I he wāwhe hongo fulu na e wesi ai sistemi ko ia o I pole anga Tonga ana. Malo apito se tita. Hangi pe koe na kuntano ki ai se tita. Koe ngahi monomono koe ni na e hoko koe I he wāwhe hongo fulu ki he tau konisitutone. Aia na ku whakatātā ke kupu tau taha ei, pe koe tala noa koe ke Privy Council. E whakaukau koe hono liliwe lao, o I kai ke toi kau e pare mia pe mo kau minista aia I he whakatātoko ni. Ko kunofu ko lao e konisitutone motu apa ko sio kai se tita na e whaka ofu ofange pe e whakaukau ia koe o fo konisitutone motu a. He koe uhi koe whetau laki anga ia o ene awhio, pea moe pule anga, o kunau whakalere koe whonua. Pea o kulipoti ki ai ngahi mea kotoa pe ai pule anga. Pea I he taimi tatau, o ku iai e fo I taimi o ene awhio, pea moe kau minista, pea moe paremia, o nau tala noa e mea o whakalere ake whonua. Ko fo I monomono koe se tita na ea, o kunewe si alahi e ia ai fo I tafa aki ko ia. I he whakaukau koe aku. Ko tukuange mai lewa ai pale mia ia pe mo kau minista I he kuonga ko o kutau tala no ke koe kuonga ni o I kakai ko pale mia pe me tua o I kai ko hau eiki ko kau minista ko firi atu o ku fio ai pe mo kakai o I kai ko hakau hau eiki na tolo I fonua o hange ko tau fononga fuoloa mai ko me he kohili Kua mai ke kuonga pehe pe tapuni melewe matapa fata toko ni tuku mai kina tolu ki tu ame fata toko ni o mo wope ki he ke kapneti pa mo ngata pehe fare faula aya ko na wo mai ko ki he o mi ko to na tolu ki he kai tuku fo I mafaya ko o kuton ke na ma o ke fakalele ke fonua o to own pe mo ia I he Privy Council ko mea ku sia se tita he kune puke e ia mafai he kasi o mai ai tunga matu a koe ko ma ngā ue I he misini whakalele whonua o nā mai na tō ngā ue ta e ai hanau mawhai. Ko whalea koe kai se tita ku o ku hange kou te ongo I hoto loto o ku te tangi he whakakaukau koe ki he whakakaukau koe ia. Kau ka kuonga ko mai kakai ki whakalele koe whonua pia tōlea na tōlea mi whatatoko ni a tuku ki tua. Keke nau toi kau na toi whatatoko ni. Kai no whotaha pe ai whatatoko ni ke kakai ia o ku whiri mai mi tua. O na mato no whai koe wharei.
Pea ka ai halao mo ngahi mea e whau atu. Pea mei he pule anga ki whakahu. Ko ta whaaki a koe o kunau pule. Ko uhi ka o ate ngahi lao, o kunau whare e ne awhio, pea tok whamoan huawha e ne awhio pa tok hoko koe lao. O hangi koe mea koe tala noa kia i konisitutone. Pea ka pau he kai ke nau tare na toi ngahi lao ko o atu me whare whau lao. Pa nau ka tuku me ki tua. O kunau o ni nau tole foi mawhai koe ia. Pa koe mea rea koe te tau eka tau tolu. Ko e tau ngā we, koe whakatau mua ki whe. Koe uhinga, he ku whia mau ke iai e, ka ai hatai tolu om ka tau tolu. Pea mai mai mawhai koe ki tau hanga ngā we a ke whonua. Ka koe anga e whakaukau se tita ke tuu koe ai monomono na e whai ke he wafi hongo fulu, ke ne ue sia koe sisteme whonua. Whewhe wha mau anga. Koe ue sia e ne ta, te tau mau nai wha mau totonu, ka pau o ku puke puke e he whataha toko nia a iho wha mau anga. Koe halewa mea e hoko ki he whonua. Ka pau te alo ngā ue pa mahino e au, ko e ku ngā ue mo e ku hoko atu mo e ku mawahe me he whatongia kua o ku puke puke e he tō tākehe. Te sewe nai e ta whaaki ko ia, mo whakangaloku kia e lao, ka ufusia o e lao ki ta whaaki hoi o kou tau ataina me ai. Koe mea koe e se tita ko ku whia maa wai koe, ke whakafoki mai e whamau anga ke tū tau ataina. Ka e lawa ke whai e ne whahono whatongia ke he whonua, o potu potu tatau, pia whenā pasi pa mo whakakau kau o whai toto nui he whonua. Ko hono o mai ki nā toro tū tau ataina. Whewhe komisiona polisi, he anga koe e tau seke, o kue sia nai me ta whaako ia, koe tali ki ai i o se tita, o kue sia. Ko hana e uhinga. No foi minista ai a he pea mo e potu ngau e polisi. Koe komisiona polisia puke puke ia he whatato koe ni. Ai a koe ne awhi o pe moia. O kumalawa nai minista ke ne whai hano whatongia, ta e kau ta e mauha mawhai pea me he komisiona polisi, koe tali i kai. He kai ke ne malawa e a whakahoko hano whatongia, ta e mauha mfungofua pea me he komisiona polisi. E lawa nai komisiona polisi o whai hano whatongia, ta e mauha ngofua, me he ouna koe o ona, pe koe tōtaha koe une puke puke ia, koe tari i kai. Koe hinga koe ha kua pau, ke whakaongonga komisiona polisi, ki he toko taha koe ku maru maru, kua pui kua mawhai koe ku maru maru ki ai. Ko hono whai ngata aia, pa koe mea kue sia e tau ngāwe. Pea koe whakaosi, koe Attorney General, he anga koe whakau kau ke. O ku toi puke puke pe moia, e whatato koni. Koe halewa mea hau ki ai, he kai ke whai toton hono whatongia. Koe ngā koe ha, he koe ke tau ataina. E anga whewhe ke hoko, koe whale i whakalao ia e kabineti, pea moe pule anga, ka koe pule ke ai, koe tō tāke heia. O ku pule i, a ene hoko atu ene appointmenti, pe o koe dismissia pea meha ne ngāwe. Koe mea koe a, o puke ia he wheituke. Ai leo se tita o sato, o ku palo pale malahi au pito ai ngāwe ai whonua, ka pau koe anga eni, o whakakau kau atu koe, ki he liliu lao nei whahe wafi hongo fulu. U to o katoa e kakano ia, o mea kotoa peo tuku ki he. O hange ka te au koe fufo i hui pene o fōtu koe, ke tau whewhei. Koe mea reo kou whewhau mau ke whai, koe whakafoki mai e ki he, pea whai lewa ngā we ai, ke tau sio ki he. Whanonga koe nā tau whai, o ku tatau, ai mea nei mo mui mai, mo mea ko o hasi do mai ki tua, pea mehe ngā we ai pure anga. Koe pe malo se tita. Malo apito ana ai tawaki ko ia ko ki hanga o mai ke whakahoko ki ai pia mo ave ki ai ai tokanga pia mo i talanoa o ku whamalo atai ki a te koe. O ku ke pehe nai nai hoko ai monomono koe ni ki e konisitutone i e wafi hongo fulu ke ni hanga o te ke lele a Tonga ke e ofi ange ki ha pure anga whakatiki tato he ko lave i atu ki hanga ko ia ho talanoa mai hange ka te au ko whetukutuku ko toa e mawhaia ave ki he. Pea hange ka te au i he anga koe whakatala noa, na o mai pe ai fo i mawhai koe ni, pai koe mawhai, o mai pe fo i ta whai koe ni ke tau whili ai paremia, pa whili paremia a hono kau minista. Hange nai hana o mai pe ha whakapare i pe ko ha fo i lore ke tau tu pe o misi pe ta whai koe mo fie ai, pea tau hanga noa ai, ka o i kai ke tau
kai ke kau a kakai ia I he whakarele ko ia o e whonua. E fair to say ko e pēnolo, ko ki nau tolu ia sino o ku nau whakarele e whonua, ua ki ai o ku ke pēna e hoko monomono ko ne konisitutone ke ni hanga teke lele ai whonua ki hato e tuunga o whakatiki tatoangi. Mahalo apito se tita. Ai ko whihu ke ni se tita te tauhanga e tato ti whai ni whakatiki tato pia mehe whakakaukau koe ni koe na tatara noa ke ane nai. Ka koe whakaukau koe a aku. Na I kai ko hano teke lele mai he ko uhinga na o si nofo pea tonga ia pia mo sistemi ia I he fo I tuunga ko ia. Ai na nofo ia he konisitutone, o stohi ia he konisitutone. Ai fo I koe fo I pao ia very absolute. He? Ai koe fo I mono koe na hako he wafi hongo fulu. O kune toi hanga ia o toi whakakau ange ai fo I mawhai ko ia. Ia anga koe whakakau koe a aku. Ko uhinga koe mana tui mau pe ko ene afio koe pule ia I whanua whakaluku fua. Pea oku iai hono mawhai o ona ia. Ka tau ka sio ke konisitutone koe mea ko toa pe ia oku o loto I pule anga pa mo whakalele koe o whanua e foki ko toa pe ia ke ene afio. E foki ko toa pe ke ene afio ke ne awhanga tuku e mea ko toa pe. Aia koe whakaukau atu na os absolute pe ai fo I pawa ia koe ni pe koe fo I mawhai ia koe ni I Tonga. Koe fo I mono koe na hoko ke wafi hongo fulu. O kune toi hanga e iau o toi tuki hifo ke mau au pito. Pea tātā puni pa mo ngahi tawha ako toa pe. Ko hihe osi whetukutuku e mawhai mo mea katoa pe ia o malu ia ke ene afio. Aia leo koe tu he taimini. O ku tau sio atu ake eku whakaukau koe ni pa mo whehu I koe ni. Pea kou kore pe ke whamole atu pe ke whonua pa mo kakai. Kai ata pe tala noa koe ni. Ai se tita koe tau sio atu, te tau whehu I lewa ka tau tolu. Ko hai o ku malu ange. I he tuu koe ai whonua he taimini. Ai koe ngai mawhai ko toa pe, o awea tuku kihe. Pea nofo I pule anga he tawha a koe. Ka pau te tau nofo sio ko hai o ku malu ange e malu taha he whonua, pea ko e whakatonu lea e malu taha ange pea ene afio. Ko uhi o ku iai e sotia po ke tau malu I whanua ene afio. O ku iai pa moe komisiona polisi, koe mate ai polisi. O ku iai pa moe whahinene lao ai pule anga, pea iai moe whamau anga. O ku nau iai katoa na toi ngahi mawhai ko ia. Ai koe tu koe he taimini, o ku toi iai moe ngahi mawhai ia, o ku toi o mai o whakaanga anga ki he wharearea, ke toi to o moe awa tuke ene afio. Ai koe anga koe e ku sio atu. O ku tau wafi nai ke a pule anga o ku whasivilaisi ange, pea mo toi rere ange, pea o ku tau toi taha tau tolu, o toi ofi ange tau tolu, ke tau foki tau tolu ia, o toi mau pe e fufoi absolute power, na e fuoloa pe ene iai ana he konisitutone, ka koe ne toki whakae a main he riliu o wafi hongo furu, o lawa ke tau sio mata ke mea koe, na e tohi pe ia e he konisitutone fuoloa. Ai koe anga e ku whakakau a au se tita ki he pehu I kona ku ke o mai, pe o tau toi aloan ke tau whakatiki tatoan. Koe whakakau se tita koe whakatiki tato e au ke taimi te tau au ki ai o ka pau he kai ke tau tokanga ke he ngahi mea koe no hoko he taimini. Koe pe malo. Malo apito e ana. Te hui whakasi pe ana pe koe hanai, why do you, koe hanai hono uhinga o ku mahu ingai ai fo I lao e ono I he whainga koe na e whakahoko e he pureanga koe ni kua toki osi ke o mai ai fo I lao koe ni ono. Hange ka te au na iai pe e nau ilo pe koe nau lika ki he whaituunga koe ni o ke tala noa ki ai. O ku pehe aho o whakakaukau ana ki he mahu inga fo I lao koe ni ono. Se tita, malo apito, koe anga koe ku whakaukau. Ko ilo pe na os mea I pe e pare mea koe ni kua unga whonua sa miwela a Clispo Hiva.
Na ne o se afio i pe ai mea koe no ku hoko. Pea koe uhinga nei wha oe fwoi lawe no, he koe fwoi lawe ho no hange ia, hono whakahu mai koe ke o mai, ko hano vete ange ia ngahi palo palema ko toa pese tita na takamata na tala noa ke ai pe mei mua. O a umai ke hatoi palo palema e hoko, e he pule anga koe ni taimini. Koe fwoi lawe no tene whai hono whakatau ataina, ki tau tō. Tene whakatau ataina fwoi sistemi whakalele whonua, ke toi tau ataina angi. He ko hiku oku e ala mai fwoi lawe no, ko tui pe e toki lawa ki whai hano whakawete wete mo hano tala no e fwoi lawe no a mui angi. Ka koe anga ine e kusio koe ke lawe no pia mui. Mui whakaamu koe na e whakaamu kia e pule anga motu a ki whakahu mai. Oku hange e koe whakakau koe ki ha whahinga whakamo ui. He? Ai ko te whatata ake ni se tita. Koe hange koe ne monomono lao koe ne whahe wafi hongo fulu. Ko tala noa koe ki he tempare pa mwe kautaula e ki o taimi koe asko he folofola. Na e ai fu pui na e tau o tāpune ake kakai pa me he potu tāpu pia na e pehe na e kaite na lawa ki sio kai ko taula e kipe. Ka koe taimi koe na hoko masi suna ni hanga e ia o haeua e tatau e tempare hu whangai whatapu. Ka lawa kakai o sio ki loto tatau. Ai koe whakau koe o huma e fwoi lawe ono koe ni. O me tatau to pepa mo whakakau koe ia. Ko e ne huma i ke ne to'o ai ngahi pui o ku ne tā puni ai kakai me hono whakalele whanama ngahi mawhai koe. Ke o mai ke nau lawe ai, ka nau lawe ke kau i hono tala noa i pia mo hono mo whakalele whanua. Ai whanua ko nau tānak tuku hau ki ai. Heu ki ai nau totonu ke nau kau ki ai. Ke no whakalele whanua. Pia ka paole vai huma i fwoi lawe ono koe ni se tita. Koe ne huma ana, tene to'o e ia ai ngahi me alahi o kei au fia heanga e tau sio atu koe ke mono lao na whai he wafi hongo fulu. Koe ne humai, o kuhangika ha ne humai ke whakatonu tonu ai ngahi whihala aki, pe koe ngahi mea na e whatu he wafi hongo fulu, ke ne tātā puni ake kakai, pe me he whainga maarie, ki whakalele whanua, moha mawhai ki whakalele ake whanua. Ko tui pese tita ko tāle atu ho whehui. Malo apito e ana ai talanoa lelei i he pongpongini. Pea koe ta whihu i whakaosia koe ki he pongpongini ana pea koe tui peko ke o mai a ngahi mea lahi au pito ke mau toi whoki o toi whai ki ai e whakakau pa toi tuku ki ai maha toi sio pa toi tuku ki ai. Pea moha taimi lahi e kuke o mai ngahi uni whakamatala mai uni whakakau ke toi whai sio loloto kai ko whamalo atu ke te koe i ho taimi ko ia kua ke o mai ma ki tau tolu i he pongpongi ni. Ka koe ki mua koe a pia ta osi ki whaka osi ak pe mua ni ana. O kuke pehe nai e le leiange pia tonga i ha ave ko toe mawhai o toko ke he ne awhio. Se tita koe kutari koe ki ai o ku ikai ke tui pehe. He ko uhinga koe tau whanonga en tau tolu i he kuonga. O ku kehe ia pia me he kuonga koe kuhili. Pea kou tui pe se tita o ku wai pe ai whaka amu, ke whakakau e kakai, ke tuku mai pe ha mawhai maai kakai, ke nau kau huna whakalele ho tau whanua. Ko uhinga, ko si kakai o ku nau tānak tuku hau o lele ai whanua. Pea o ku ai to tonu ke o ato nau le o, pea ka nau kau at lewa ngā ue he misin whakalele whanua, pea to tonu ke o angha nau mawhai. O ku kai ke tui au se tita, ke oange kotoa e mawhai, au ke mawhai hano whakalele whanua, ke puke tō taha peia e ene awhio. Koe pe malo. Malo apito ana pa ko malo atu i he hawani i ho lava mai ke takau ngā polokalama mo koe i he pongpongi ni. Tua whato ana. Malo apito.